ulju pokiselit ćete 2 kašice germe i 1 kašicu šećera za punu šolju mlijeka. Kada se kvasac digne, umuzit ćete 1 jaje i dodati šolju s kvascem u jaje. Stavit ćete punu istu šolju ulja i istu šolju vode. To sve unutra. U to ćemo dodati pola kile brašna i 1,5 kašičicu soli. To sve umutiti da bude tijesto. Kada ste zamijesili sve, da bi tijesto bilo jedinstveno, mi smo dodali još 250 grama brašna. Onda trebate da mijesite i da zakuhavate dok tijesto ne postane jedinstveno kao ovako, da ne bude ni pretvrdo ni premekano, da bude odgovarajuće i dok ne očistite čitavu tijelu ili posudu u kojem je tijesto. Evo ovako se to mijesi, trebate ovako mijesiti 2 do 3 minute da tijesto bude jednako. Kada završite, stavite u posudu tijesto i pokrijete ga krpom ili poklopcem da nadođe pola sata do 40 minuta, nije problem. Evo, tijesto je nadošlo i sada ćemo da ga prekuhamo. Kad ga prekuhamo, izrežemo ga na 5 loptica. Loptice prekuhati, pa ćemo ih ostaviti 5 minuta da nadođu, pa ćemo ih onda tek razvući. Kada je stalo, sada ćemo da razvučemo loptice o klavion. Evo ovako to izgleda, evo ovoliko je tanko. Sada isječemo taj krug. Sada ih smotamo. Kada smo završili sa svakom lopticom, namažete pleh puterom i poredate vaše kiflice. Sada premažemo žumancetom, umutimo jedno žumance i premažemo svaku kiflicu jednako. Sada uzmete margarin ili puter 100 do 150 grama kako vi želite i izrežete po kiflicama. Po želji možete da ih pospijete susama ili kimom. Mi ćemo posuditi sa obje prste, pomalo. Onda ih ostavite na toplom da nadođu 15 do 20 minuta i onda ih stavite u zagrijanu vrjednu na 220 stepeni. Evo ovo su naše kiflice, pekli smo ih 20 minuta. Kada vidite da počnu da rumene, smanjite sa 220 na 180 stupnjeva i pustite da se peku nekoliko minuta. Kada porumene, kada se izjednače, smanjite na 150 i ostavite polako da se istište. Ukupno ih pecite 20 minuta i ovako izgledaju kad su gotove. Sada ćemo probati Nanine kiflice. Divne su. Pogledajte samo kako lijepo izgledaju.
Molim vas, probajte ovaj divan recept. Nadam se da ste uživali u našem videu. Ostavite komentar